ukuya ngami nje ngabe ngihambile ngathi bafethu ashona apha ama-flight ahamba ebusuku kanti ngo-11 kwathiwa ngoyithola ekuseni ngathi awe marokazi ngoba yini emhlabeni kodwa ngathi kulungile ngizoba khona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Bengicabanga ukuthi uma uNkulunkulu engithathe ngibeka la ngibeka khona umpostoli uzothi hayi ke usengenwe ipolitiki asehlukane. Manje ngabangala ukuthi hawu usangibiza ukade ithini nje into yakhe. Hawu nange sangibiza angibonanga yini ngicwela amaphepha. Ngoba kwakuyimi nje phela ngaze ngabhala ngaposta ngathi cha aniphuphi imina. Amen. Saqhubeka uhambo bazalwane into enkulu kakhulu engeke ngikwazi ukwehlukana nayo lento ukuthi ngabizwa uNkulunkulu. Ngingalahlekelwa ke yikho konke kodwa le ngeke ngikwazi ukulahlekelwa yiyo. Ngifuna ukubonga umpostoli ngakafundi izwi lenkosi. Angazi lo ya 25 minutes uyawufakani kulesi sikhathi. Kodwa ngifuna ukubonga umsebenzi omuhle kaNkulunkulu uNkulunkulu akwenzise wona ninomama nabazalwane osebenza nabo. Lo msebenzi muhle kakhulu bazalwane. Wena usuku usebenza usuku ungaboni njalo. Kodwa thina esimi ngaphandle sibuka siyabona and siyabona ukuthi wena okwakufanele ugqoke icathulo zale yandoda. And wena mama Malungu kwakufanele ugqoke icathulo zalo yamama. Siyabonga ukuthi nilwamukele lo luyabizo. Nibambe nabambe endodeni eyayikhuthele kakhulu. Sibonga ukuthi ilegacy yale yandoda kaNkulunkulu nigcine iphila ngendlela esibona iphila ngayo. Amazwi amokubonga lawa bazalwane ngoba saba nohambo naloya muntu kaNkulunkulu. Sasithi masi simhleba sinoBishop Thwala ukuthi loya muntu uzoya uyoshumayela kuye noma engezikukunika imali. Aqede ngesmile uvela ube right uvalelise uvalelise kwabuNdlovu uthi kulungile mpostoli sobonana uyihambele noma engakunika ngalutho abuya kubize ngonyaka uzayo ube right ukuthi umpostoli ukubizile ngendlela umoya wakhe owawusweet ngayo. Hallelujah. Siyazi ukuthi ayikho into owayeyithanda njengokuhanjiswa kodaba lukaJesu. Ayikho into owayeyithanda uma besingambiza kahle sasingeke sithi umfundisi sasiyothi umvangeli. Loya muntu wayishisekela into okubona wanda umsebenzi kaNkulunkulu. Ilento ke esingibusisile ngihleli phansi ukunibona niqhubeka nevision yaloya muntu kaNkulunkulu. Uma kuukuthi lo mbhalo ungalendlela engiuqonda ngayo uthokozile umphefumulo wabo lapho bekhona. Ngoba indlela engiuqonda ngayo lo mbhalo umpostoli othi sinesixuku esingaka sofakazi esisihaqileyo. Ngesikhathi ngisanda ukuphenduka ngangicabanga ukuthi kushiwo izoni ezingibukayo ohambeni lokukholwa. Kodwa ngesikhathi ngiqhubeka ngihamba noNkulunkulu ngabuye ngaqonda ngenye indlela ukuthi okay lesi sixuku yilaba abashiya kithi eBethini ukuthi siqhubeke nohambo. Ukuthi phela angisajahe kakhulu into yokugadwa kulento ezona ukuthi singabhedi manje ikho sasicabanga ukuthi kukhulunywa ngalabe sibabona ngamehlo. Kodwa uma usuyihlolisisa imbhalo ngase ngiyaqonda ukuthi okay nasi lesi sixuku sofakazi esisihaqileyo. Amavesi ke asensitive nokulukhulu nokushumayela ngawo because umuntu ushumayela ngawo bashesha kabe abantu kusemadlozini kanti awuyile lapho. Manje ke sesivele siwengule siwayeke sithi mase sithole laba asebedlo oqinileyo sibavalele sibatshela ukuthi lalela ukuthi umbhalo uthini la kahle kahle. Uyeke lento ukuthi mawume epulpit ubhede ushinto okungeyona. Lamavesi anyanyalatwayo engulwayo esingakwazi ukuthi siwanike noma ubani bakhona
bona sebekhulile esebedla ingqathu okuthi masibavalele sibatshele ukuthi lo mbhalo othi nize entabeni kaNkuluNkulu inezigidigidi zezingelosi nize nakuyo imimoya yabalungileyo asikwazi ukwathinta lawo mavesi ngoba abantu bazosiyisa emadlozini kanti imbhalo ayisho lokho kodwa thina size nakuyo imimoya yabalungileyo njengokusho kwembhalo imimbhalo ithi sakhiwe phezulu kwesekelo sabapostoli uJesu Kristu uyitshe legumbi asikwazi ukuyishintsha leyo nto injongoba injalo udaba kunabantu abaluhamba phambili basebelishiya kithi kunabantu abagijima basebeshiya nebhethini basebema sebesibukela ukuthi sigijima kanjani uma sigijima kahle bese beshaya izandla beyahalalisa alibongwe igama lika Jesu asibahlabeli ngalokho kodwa siyazi ukuthi isho ukuthini imbhalo engcwele amen bengedlulisa amazwi okubonga ngizoyizwini ke masinyane baba haleluya la phakathi kwami kuhlabelela into nje endala ethi Nkosi sihla ngene kuyo See
yohambo noNkulunkulu, kulento yohambo noNkulunkulu, ma ulokhu uqhubeka uhamba naye, ma ulokhu uqhubeka uhamba naye, ugcina usuyiphunga elimnandi kuye uNkulunkulu, umnukele kamnandi uNkulunkulu. Ngithi kunabantu abangamnukeli kamnandi uNkulunkulu noma bethandaza, kodwa kusho ukuthi baxubene nezwe kakhulu, iphunga lingabi lihle. Kodwa mawulokhu usondelana noNkulunkulu ugcina ube wena yiphunga ezulwini, ube yiphunga elimnandi, ulinukele kahle izulu, ulinukele kahle izulu. Mawuke wathi uyanyakaza emhlabeni, ukhaphuke amakha angene ezulwini, ebusweni bakhe, angene ebusweni bakhe. Yangihlupha ke into yasezulwini, isuke ingulise. Ma ithintwa kahle into kaNkulunkulu, kuba ngathi ngaphuma la kungenamnyango khona, nginyuke ngihambe nawo umzimba, ngifike ngwethule. Ngiyaxolisa uNkulunkulu ukuthi sengifike ngigqoka inyama, kodwa bengingasakwazi ukuhlala emhlabeni. Yangihlupha into yasezulwini. Uma sithi singene ebusweni, angazi ukuthi uyayazi leyo nto, buyini ubuso bakhe, bunjani ngokubukeka. Ma ungena lapho, ungene kuphi? Lento ngathi ungavela ubashiya abantu. Ngithi impostoli ngixoxa nezingane zami lapha emavikini, ngithi ilokhu ihamba ingihlupha lento ukuthi ungathi ngagejana nezizukulwane, ngathi angiphili nabantu okwakufanele ngiphile nabo, ngathi abantu abambona uNkulunkulu ngendlela engimbona ngayo. Ngigcine ngizwa futhi ngathi ngiyabahlupha abantu mangifuna ukubambulela uNkulunkulu, ngibambule ngendlela engimbone yiyo. Ngathi abantu ngiyabakhathaza ngoba ngathi ngibanikeza izinto yama generation angishiyayo mina, ngoba ngathi ngasala mina ezizukulwaneni zami, ngathi izizukulwane zami zaphila sase singishiya. Ngathi akubona laba bantu engihleli nabo emhlabeni. Ngashumayela kancane phakathi kwenu ebusuku, bazalwane, sanibonani. Niyangivumela yini ukuthi ngishumayele kancane bazalwane? Ngithi niyazi ukuthi kungaba nje yibhadi makwenzeke ngathinta nento yezono, angisakwazi ukuthinta into yezono, ngikwazi ukuthinta yena uNkulunkulu eyintshumayelweni eyingaseyizona intshumayelo esekuyizingxoxo nje sasezulwini. Alibongwe igama likaJesu, ngoba sekhona phela abashumayeli sesibazele bangasemva kwethu, kufanele bashumayele, bafunda amavesi amakhulu. Thina abanye sekufuneka sethule ingxoxo zasezulwini, sisho nokuthi ngeke nganomhlangano ezulwini, ngike ngahambela khona, ngike ngavakashela uNkulunkulu, sisho nokuthi ngeke ngavakashelwa abantu basezulwini, benginomhlangano neyingelosi sixoxa. Niyangivumela yini bathandekayo? Nethule lokho ebusuku. Niyangivumela bazalwane? Ngifuna ukulifunda ke iBhayibheli. Ngizwa sekuthi angisuke la manje, ngesaba ukusuka angalifundile iBhayibheli. Ngibese nginqunywe esontweni, kanti ngagana kuleli sonto la ngilobola ngashada. Manje angifuni ukuthi ngixoshwe kabi kulo. Ngifuna ukulifunda, kodwa ngifuna ningivumele bathandekayo, ngethule nje into yasezulwini siwuvala uconference. Haleluya. Thule nje ayo kuningi kulezi ke zasezulwini izinto akubi kuningi, akubi kude bazalwane. Sisuke sidinga iconsi, just a drop bese siba right. Kahle kahle uma
sifumene into yasezulwini safumana yona besingekho isidingo mpostoli masifike kuyo nesokubeka izandla abantu abagulayo kodwa isishisiwe impepho bahogela abantu kufanele baphila abantu akwazi ukuthi khamba udengeze endlini luthunqa impepho khamba udengezi lunamalahle nempepho yasezulwini baphume begula abantu asikho isidingo kufanele abantu bakhishwe impepho ethunqayo ngicela ukufunda iBhayibheli bathandekayo ngicela ukufunda uchapter 20 incwadi yamaHubo uchapter 20 mayikhona umuntu ongangifundela akangifundele ngicela ukulifunda abazalwane akangifundele from verse 1 uJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele makakuthumele usizo lwasendlini engcwele akusekele ngamandla aseSiyoni makakukhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa awumukele umnikelo wakho wokushiswa makakunike njengokwenhliziyo yakho afeze icebo lakho lonke siyahalalisa ngensindiso yakho siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho kalakho ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene abanye izinqola abanye amahashi kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu bayathoba bawe kepha thina siyavuka sime sidisa Jehova inkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu ngicela ungibusisele izwi mpostoli ngicela silithathe libe izwi likaNkulunkulu eliphilayo umkhuleko kaIsrayeli bekhulekela inkosi yabo ngicela silemukele libe izwi likaNkulunkulu eliphilayo okade ngifundela ngicela ahambe nami njengeSayoni angithathele uverse 1 noverse 2 uJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka ngicela sime mhlambe sihambe kanje uyazi ukuthi ngivama ukuthi izwi all personalizer take it personal ukuze lizokusebenzela take it personal as you take personal yonke into esuke ingaqondene nawe nomuntu nje oyidlulelayo ekhuluma ngomunye umuntu uvela uthi ubesho kuwe nomuntu nje oyixakekeleyo istress sakhe uvela uthi ubethu ukuthelele wena uthatha izinto zonke personal ngaleyo ndlela leyo uzube nabantu ohlukana nabo ube nabantu osubazonda bengazange besho lutho masifuna ubuqiniso bendaba sibone ukuthi upersonalize yonke into ungakwazini ukuthatha lolu daba ulwenze lube personal njengoba uthatha zonke ezinye izinto because uzuthathe ngisho iculu uthi naleli iculu aliculile ubeqonde kuwe ubesho kuwena umuntu kaNkulunkulu eyiculela into engahlangene nawe uvela uthi beliculu aliqondiswe kuwe ungakwazini ukuthatha
lolu daba ebusuku ulithathe personally ngendlela othatha ngayo izinto ngoba nasemndenini uthatha izinto very personally lento ekwenza ukuthi nje usuxabene namalungu omndeni uyilento yona nasemsebenzini uthatha izinto personal ungakwazi ukuthatha lolu daba ebusuku ulithathe personal njengazo zonke izinto ungakwazi ukwenza lokho ngicela ke ulalele lo musho oqala and take it personally ngicela ungifundele uJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka uma lento ubungayizwa ubuzothi amen bishop sengibongile ngingakhululeka yini mina ngihambe ngoba mina sengi right uma ubungayithatha personal le uvele uthi ngathi okunye ke kobe kungasaqondene nami kodwa lokhu okuthi angiphendulwe uma ubuzokwenza lolu daba lube holwakho akukakezwakali bathandekayo cela ungiphindele lo musho khona umuntu okufanele athathe lento ayenze ibe heyakhe ukuze yovuka kusasa impilo yakhe ingafani namhlanje ingafani nayizolo uJehova makakuphendule ukhona yini umuntu ongayithatha lento ayenze ibe heyakhe mhlambe ke sithi le yodwa ethi uJehova makakuphendule mhlambe bazalwane asishumayele sonke mhlawumbe asishumayele sonke angazi ukuthi ngihalela ngathi ngakhona umuntu oyithathayo ayithathe personal mhlawumbe kodwa lo seduze kwakho mengezwa ngawe angezwa ngami uthi wena kuye uJehova makakuphendule ungakwazi ukungitshelela lo muntu oseduze kwakho uthi uJehova makakuphendule hawu bazalwane ukhona into ongayenza ibe ngeyakhe lento nalo seduze kwakho awukakwazi ukuyithatha kuye njoba ethi kuwe uJehova uyithatha wena njengesabelo sakho ngicela ungifundele uJehova makakuphendule akuphendule nini ngosuku lokuhlupheka awukakabi right njalo wena awukakabi right wena akakwenzeni uJehova aphendule bani akuphendule nini ngithemini thathe uyenze yakho uyithatha uyenze yakho uJehova makakuphendule awubheka ungizwanga ngithi mina mawuyithatha lento eyethulwayo ebusuku sengithi ke mina kuwe uJehova makakuphendule ngithi mina uma wena lolu daba uvuma ukulithatha luqondane nawe sengithi kuwe manje ngisho khona manje ngithi mina kuwe kodwa wena nje awukakezwa ngifisa ngathi abantu bonke bangasheshe bamuza uNkulunkulu ngithi mina kuwe manje uJehova ke makakwenze njani wena makakuphendule manje ngithi mina manje ngoba wena uyavuma ukuthi lolu daba lokuvalwa kwalomhlangano ngathi luzekimi ngenxa yalokho ngithi mina uJehova makakuphendule hawu Nkosiyami ngithi mina mawuthi wena sengathi lento abengizele ngathi leke iqondene nami kushunyayiliwe kodwa ngathi le
iqondana nami ngithi ngenxa yalokho uJehova hawu Nkosi yami hawu uNkulunkulu akaphendule wena njoba wena usukile weza uhleli lapho emoyeni ngithi ngenxa yalokho uJehova akakuphendule. Hawu wena kanti uzwa nini izinto eziqondene nawe? Kanti wena uyithatha nini izinto ezize kuwe? Ngoba ngithi mina uJehova wena njoba uhleli lapha phansi mina ngimela ngithi mina kuwe uJehova akakuphendule. Wena ungakezwa kodwa ukakabi right usafuna ukuthi kuzothiwana ebusuku ngizothi mina kuwe uJehova akakuphendule. Mayiqhubeka umphalo uthi ngosuku lwenhlupheko akakwenzeni usimakade akakuphendule. Kodwa manje futhi ngihalela mina apostoli ukuthi njoba lento ngisho kuwe ngihalela ukuthi wena uthi nakulona uJehova makakuphendule. Mina ngihalela ngathi nawe ungamtshela nawe ngathi ungamqhweba uthi uJehova makakuphendule. Uyacabanga nje ukuthi uma besingahamba ngayo umpostoli bese umuntu ozofika emsebenzini ngomsombuluko umuntu azombingelela uthi kuye uJehova makakuphendule. Sangisho nje sangisho mawuyithatha bese umuntu umakhelwane azombingelela wena sasa uthi kuye uJehova makakuphendule. Hayi bazalwane kuyazwakala mamalungu sangisho umuntu nje agibela naye ibhasini mawufika uhlala eduze kwakhe nibuzana impilo bese uthi kuye uJehova makakuphendule. Yacabanga ukuthi ngamenzani loyo muntu leyo nto? Mina ke ngithi kuwe uJehova akuphendule. Abantu abakubonayo bathi lo muntu mphendulile uNkulunkulu, lo muntu uphendulwe uNkulunkulu. Hawu angakezwa bazalwane abantu bomndeni wakho beze kuwe bazothi kuwe awu wena waze wakuphendula uNkulunkulu. Mina ngizokwethula into ethi abathi abantu kuwe uphenduliwe. Noma ngizokwazi ukuyishumayela lento apostoli kodwa bengifuna ukusothi kulabo bantu sengathi bangaba nophawu lokuphendulwa uNkulunkulu. Abaphendule lithi iBhayibheli akuphendule ngosuku lwenhlupheko, abaphendule ngey'ngane zabo ey'ngasebenzi bese bethi abantu hawu ukuphendulile uNkulunkulu. Ngithi mina ngathi angakuphendula ngalezi eyisetshwaleni ngizothi mina ebusuku uJehova akakuphendule. Ngithi ngalezi ezikuma-drugs sengathi
sengathi angakuphenduli, sengathi angakuphenduli, sengathi kungakafiki uNovember kungafika i-social worker ithi sithole ngomfana wakho wathi ufuna usizo manje sicela ukukutshela ukuthi userehab. Ngizothi kuwe uJehova makakuphendule. Sengathi ungaphendulwa, sengathi ungaphendulwa, sengathi ungaphendulwa. Hlalani phansi bazalwane. Apostoli Mayimile ngeke nikwazi ukuhlala. uJehova fisa ukumemezela into ethi kuwe sengathi angakuphenduli. Ngithi akakuphenduli. Ngalela ukuthi uphendulwe, ngalela ukuthi uphendulwe ukukhipha umshado. Bese kuza amakhosikazi azothi kuwe uJehova ukuphendulile. Ngalela ingathi ungakhipha umshado kwakho sengathi kungalilizelwa kuphunywa. Bese bezothi umakhelwane awuntombi uJehova ukuphendulile. Ngalela ingathi kungangena umakoti. Ngalela sengathi ungayaluza nje ufake iphilifo kwamukela umakoti. Bese bethi abantu hawu uJehova ngalela sengathi ungaletha itestimony ethi umfana wami uqashiwe. Ngizokwehlisa into ethi uSimakade akakuphendula. Ayiqondene ke nezono le. Lena kuyona ezono le. Kodwa ngithi mina uJehova uNkulunkulu ngixoxa noNkulunkulu umpostoli kuleli viki edlule. Ngithi uNkulunkulu angithi phela khona ukuthandaza, khona uxoxwe. Manje ngiyavuka ngiyahlala ngithi ngisacela sixoxe. Sikhona uNkulunkulu thina esingakhulekanga kobhali. Sikhona ngizokuxoxela nje ukuthi uNkulunkulu abafowethu sebehambile bayolanda amakhanda eingulube, balanda inyoka. Kodwa ngizokuxoxela ukuthi sikhona thina esingalandanga lutho. Ngiyamxoxela ngithi lalela uNkulunkulu, yenza wenzele thina esingalandanga lutho. Ngixoxela uNkulunkulu bazalwane, ngithi mina lalela weNkulunkulu ngeke ngikwazi ukulanda into ngoba angifuni ukungazi ukuthi ngidumisa bani masekwenzekile. Ngize kuweke uNkulunkulu ngizothi yenzela indlu engcwele laba abangalandanga lutho. Kodwa futhi uNkulunkulu bengicela ukuxoxela abafowethu bahlulwe ukubekezela ngenxa ubunzima. Xoxela uNkulunkulu nje ukuthi uyazi uNkulunkulu mfisi ngathi ungabanika ithuba lesibili. Bakhona bangayanga ngoba bethanda kulezi zinto kodwa lube nzima uhambo. Kodwa uma ungenzela thina bese siyothi kubo usayenza uNkulunkulu. Ngithi ubunzima uNkulunkulu ubakhiphile baphumela ngaphandle. Kodwa uNkulunkulu thina siseleyo senzele ukuze baphendule amakhanda babuze ukuthi kwenzekani lapho.
sithi uyenza uNkulunkulu bese bebuza ukuthi usangangamukela yini sithi yebo ngakwamukela ngoba uthe mani buyela kuye uyobuyela kini uJehova makakuphendule. Shumayela kancane bazalwane akwenzeni uJehova ebusuku ngiyavuka ke ngiyaxoxa bese ngithi ayi weNkulunkulu ngifuna ukulala ngikhathele ngithi mangikhathele ngiyamtshela uNkulunkulu ukuthi angizokuthandaza ke ngikhathele ngoba ngizothi ngiyathandaza ngozele ngiyalala nje bazongigada abantu basezulwini kodwa ngithi kuye bengicela kusasa ngizophumule mina ngicela ntambama la ko4 bengicela umhlangano ngizobe ngifresh ngicela imeeting hayi nawe uNkulunkulu nezingelosi bengicela umhlangano ngifuna ukuxoxa ngihalela ukuxoxa nabantu basezulwini ngiyabasho ukuthi ngifuna abamaphi ama-department ngithi bengicela ingelosi le eyayingade esibelethweni sikamama ngicela ifike la ngoba ngiyakholwa ukuthi leyo ngelosi iphethe udaba lwedestiny yami manje ke kunezinto engifuna ukuyikhuluma ngikhulume nayo bese kufika ingelosi le engondlayo le eyenza kwaqiniseka ukuthi ngiyadla ngicela ifike ngiyayifuna nalezambatho le engqokisayo ngifuna naleye imoto lengelosi eqondene nezimoto ngifuna ukuyixoxela kunezimoto eziningi ezifileyo lapha egcekeni ngifuna ukuyixoxela nje bese ingitshela ukuthi kanti zimeleni lezi hayi ngizozenzani mina njoba imile nje ngicela neyemizi ngifuna naleyemizi ngifuna angiufuni nawe uNkulunkulu ngiufuna nezingelosi bese ngicela ingelosi yobizo le ingelosi yamemeza endlebeni ukuthi wena ungibizile bese ngicela ukuthi leyo ngelosi iphekezelwe eyophondo le ephatha amafutha ingelosi yogobo ngifuna umhlangano bese ngifuka ngiprepare la ukuthi nginomhlangano ntambama zohlangana nabantu basezulwini ngibacelile ufuna ukuzokhuluma nabo cela ukuyinqamula le ndaba khona uzoyihalela usiyozubuza kumpostoli ukuthi wathi lo mhlangano wahamba kanjani usiyobuza kumpostoli kodwa umpostoli ngoba wena mhlawumbe niyaxoxa nobishop wathi mexoxela wathi lo mhlangano wahamba kanjani ngoba lo mhlangano ube khona kuleyo mhlangano ke ngiyakhuluma nangabantu engibaziyo khulume ngabo khulume ngompostoli khulume ngabo ukuthi weNkulunkulu ukuthi uyakhumbula lapha yana manje bengifuna ukuxoxa ukuthi wena ngelosi oqondene namabandla ngicela uyinake leyanto and ungahlali nama report ethu wena obheka amabandla ngicela ama report uwathathe wamikise ezulwini ngicela kungenwe kuma boardroom kuhlalwe ngifuna kuma boardroom niyokhuluma udaba lokuthi salinyazwa iCovid asikaka recovery sicela ungenelela kwezulu ukuze sirecover kule yanto izulu lingakhohlwa ukuthi sike savalelwa ngifuna nje imhlangano nabantu basezulwini ngicela ungifundele khona into engifuna ukuyisho bese ngiyaniyeka awumxoxelelo seduze kwakho uthi uJehova
yehla kanjani lento yehla kamnandi umxoxela umxoxela umuntu umbuka into uyifake kuye uthi uJehova makakuphendule uyifake kuye cela ungifundele ngizoqeda khona manje uJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka was igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele awu makakuthumele usizo lwasendlini engcwele akusekele mana uyazi lamavesi ngathi lamavesi angezashunyayelo engathi lamavesi angafundwa nimile bese niphakamisa izandla nithandaze bese niyahamba sengathi angezashunyayelo ngicela ungiphindele ungiqalele kuverse 2 makakuthumele usizo lwasendlini cabanga uzothiwa kuwe ebusuku ukuthi wena awungizwanga mangithi take it personally ma izulu lizoma phambi kwakhe ebusuku lithi uJehova akakuthumela usizo awukaze nje ushunyayezwe leyo nto cabanga uma izulu likhambela bese izulu lizokhuluma kuwe unxuselwe kuthiwa wena uhleli phansi kuthiwe uJehova akakuthumele ngiqedelela sithando sami ngiyeke ngofuna ngoshumayela le abangizwa abantu basemlazi makakuthumele usizo lwasendlini engcwele cabanga was akusekele ngamandla asesiyoni thumela usizo lwasendlini engcwele ebese ekwenze njani futhi akusekele ngani amandla akuphi abantu abakubukayo bathi unjani lo muntu anizwa bazalwane useke unjani mayinjeni noma ephakathi kwezimo usizo lwakhe lusendleleni kodwa sinenkinga nje ukuthi indlela ami ngayo useke anizwa bazalwane akakabi right kodwa indlela astrong ngayo ithi wenziwe asikakashintshi isimo sakhe kodwa indlela aqine ngayo ithi unjani lo muntu usekelwe yini awaphi lawa amandla ngoba amandla maningi kodwa lona usekelwe ngani mphosoni awaphi lawa amandla amenze njani manje ngathi sungathi kulomhlobo ohlele eduze kwakho uthi ngisekelwe amandla asesiyoni sengathi manje ungamtshela njengoba exakekile nje ukuthi ngoba usebenzi wakudlowa nje uthi ngisekelwa amandla asesiyoni ifridge alikakagcwali kodwa ngisekelwa amandla asesiyoni akakahlangani kodwa ngisekelwa amandla asesiyoni abakangiphenduli kodwa ngisekelwa amandla ngathi nganiyeka bazalwane ngathi ungazi ukuthi ana mampostoli ungazi ukuthi wayibona lento uDavid ngathi wahamba wayibona ngoba uyamuzwa angazi ukuthi kwakwenzakalani mina ukuthi iBhayibheli liyangixaka mina bazalwane nginenkinga iBhayibheli liyaphila kimi liyangiphilela mina ngithi ngiyalifunda ngizwe lizongihlanyisa ngendlela eliphila ngayo lalela uma ethi ungizungezile uyabona ukuthi ngathi wahamba wayibona lento yokusekelwa kwakhe
awukakezwa ngathi wahamba wanaka ukuthi kodwa yini ngihambe ngazi ukuthi ngisekelwe yindaba ngihambe ngathi ngisekelwe ayibu sangathi mayifika lapho wavuleka amehlo wayibona esayibona uthi hawu kanti ungizungezile uthi ungizungeze ngemuva uthi ngemuva nangaphambili ethi unyusa ikhanda athi wabeka isandla sakho phezu kwekhanda la awusanibonana mlasi awubafresh abese athi ngiyoyaphi ngisuke emoyeni wakho awusanibonani athi ngoba mangingena emnyameni ubumnyama buyaphenduka kube awusanibonani hawu ubani loyo athi uma ngehla ngezweni labafileyo ngithatha ukhukho lwami ngihlale ezansi ngiyolala mangifika lapho ngifika usukhona fika ungilindile athi kanti ngiyoyaphi ngisuka emoyeni wakho ngoba mangithatha amaphiko okhozi ngindiza manganyuka ngidibana nawe simakade ngiyoshonaphi ngisuke kuwe ngasikuthi mpostoli ngasikuthi ke wayifika awuwe nkulunkulu ngasikuthi wayifika uDavid uma ayifika ikhathini ezinzima abeselihuba yedwa ihubo angafunyelwa umuntu alihube ahube ezulwini athi ushofuma luswami angikweswela alihube angafunyelwa umuntu athi uyangilalisa emadlelweni ahlasa athi ungiyisa sengathi khona kwakunye okufuneka kushola mayisezothi ubuyisa umphefumulo wami sengathi uthi mangithi ngiyaduka mangithi ngiyalahleka mangithi awuthi ngiyeza ngomene ngithi awuthi ngiyekuba prophet athi ubuyisa umphefumulo awu mangidazalwa izimo ang-advise amadoda emsebenzini athi nani nikholwa kakhulu kodwa okusukuma athi mangithi ngiyasukuma athi ubuyisa umphefumulo wami hawu alibuku igama lakhe athi ngenxa yegama lakhe awuyena waJesu hayi basalwane athi mangiphuma ngintenga athi intonga yakho nododolo lwakho athi siyangiduduza sanibonana mlasi athi siyangithokozisa abesathi ulungisa itafula ebusweni bami awuhamba kwezitha zami sanibonani sengathi angakuthumela usizo oluvela endlini yakhe engcwele uma la uthi usizo lwami luvela kuJehova anizwa bazalwane niyezwa niyezwa kodwa lalela sangathi angakuthumela usizo abese athi uDavid usizo lwami luvela kuSimakade oyenzile izulu lomhlaba lalela athi akayivuma unyawo lwami lushelele athi akozeli akalali athi olontu Israyeli ngihalela ngathi apostoli singase sihlukanise nayo eyokusindiswa neyokuhamba noNkulunkulu
ngathi naleyo singabuye silungise ukuthi no ngiyakubona ukuthi usindisiwe and kulezi zensindiso uzakahle kulezi zensindiso kulama steps ensindiso akwa salvation uzakahle kulento kodwa usilelwa ilento yokuhamba naye uNkulunkulu wena ma uhambo selubiza ukuthi hamba manje noNkulunkulu uyayifeyila leyo nto awusanibona abamethembayo kuyadlula manje ensindisweni kudlula kuwo wonke ama-level e-salvation kuze kumethembeni usimakade sekuyizigxobo lezo izinto ey'nganyakazi zinsika lezo izinto ey'nganyakazi ayinyakazi lezi ezethembayo zigxobo lezo fana ziyama lezo zisijamele isimo zithi akuzukushintsha mina kuzoshintsha lento phambi kwami zigxobo lezo zakhiwe lezo zibethelwe lezo azinyakazi lezo ngisho lento mbusoli 2 minutes umnandi ukusindiswa ubhlungu ukuhamba noNkulunkulu umnandi kabi uyabona baby wasensindisweni we glorify yo line sindisiwe lapho qhawe lama qhawe sindisiwe mase kufuneka sambe sidla imhlathi mase kufuneka sambe sifika ku 110 emacilongweni singamculi isiphuza inyembezi sithi emhlabeni inhlupheko sithulisa ihubo lethu kodwa lapho singasekho lophelele ihubo singasamhlabeleli u110 sesiququtha imhlathi mawufuna sihlabelele sithi lapho ngwela ulwandle luvusula kalwalo nobubi buhlangile umlinge esenqoba sithi ungikhuphule Nkosi yami ungikhuphule uzungikhuphule Nkosi leyo awuyimemezi leyo indoda isho ikhanda liphakathi kwamadolo inyembezi zidam phansi ithi uzungikhuphule waNkulunkulu sivale sengathi kodwa wena ungathunyelwa usizo ngicela usizo ebusuku oluvela endlini kaSimakade sengathi wena la ukhona izulu lingakuthumela amandla avele eSiyoni lizokuphasa sengathi izulu njoba ngimile lingathumela amandla avele eSiyoni likuphasa ngathi ungaphaswa izulu lime ngapha lime emva kwakho likuthi qhaka libambe ukuthi ungaweli qhubekele phambili sengathi ungathunyelwa usizo yakuthi lento ngizenayo ngizenento nje ya emergency yabo lento emergency call ngizokwenza leyo call ebusuku ngoba wena udinga usizo aluqhamuka eSiyoni udinga amandla avela eSiyoni udinga usizo oluvela kuSimakade sengathi uJehova angakuthumela Nkosi yami asivale uyasisho ngoba ngikhuluma sengathi nalezo wayiqasula ingelosi zakuduba sengathi singabuye ebusuku halela ngathi ungabuyelwa abantu basesulwini
ngifisa uku-invayithela abantu basezulwini ukuze kuyobuya imbono, kubuya amaphupho. Sengathi ungabuyelwa izambulo zasezulwini. Sengathi ungabuya abantu basezulwini uphinde uzwe izwi likaNkulunkulu ngendlela owulizwa ngayo ufika kulo muzi. Sengathi ungathunyelwa usizo, engathi ungabuya ufukele imbono. Kunezinto zakho ezantshontshwa, sengathi angakuthumela usizo uSimakade. Uyakhumbula yayingekho into eyenzekayo ungayibonanga. Sengathi angakuthumela usizo, engathi kungabuya izambulo, sengathi kungabuya imbono. Buya Jehova, buya Nkulunkulu phezu kwalamantombazana, phezu kwalamakhosikazi, phezu kwalezi ntombi. Woza Jehova, sengathi ungathola usizo aluvela kuSimakade. Unalamakhasia, sengathi ungathola usizo, sengathi ungathola usizo, sengathi izulu lingakuhlangabeza, sengathi ungahlangatshezwa abantu basezulwini. Hlangane ney'ngelosi, hlangane nazo zikuvakashele, nalezi ey'hambisa ukudla emzini yabantu zifike nakwakho. Sengathi ungathola usizo oluvela ezulwini. Sengathi ungathola usizo, sengathi ungathola amandla, sengathi ungathola amandla, sengathi ungakhaswa, sengathi ungabanjwa izulu likwalekelele. Sengathi lingakulekelela sithando sami, sengathi izulu lingakulekelela kule age nje kuyo. Ulekelelwe, ulekelelwe. Abakubonayo bathi sengathi izulu limsizile. Sengathi ungathola usizo. Sothandaza, 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 sothandaza. Ngihalela ukuthi sengathi kungakhona abantu umpostoli abangeke balale ebusuku behanjelwe izulu. Wayigcina nini into? Ubanjwa amandla asezulwini, ushayike wedwa emphetheni, ushayike wedwa emphetheni. Sengathi ungathola usizo, sengathi ungahanjelwa uNkulunkulu. Libambe izulu, libambe kusekuseni, ugwile, ugwile. Ayikho into ebuhlungu njengokusonta emfundisweni. Ayikho into ebuhlungu mawusonta nje funeka kucace ukuthi uyasonta noma ukuphila ukhona. Kodwa ayikho into ebuhlungu njengokubanjwa isizini yokusonta engenayo into. Engenayo into. Uyayazi into yasezulwini. Uyayazi into yasezulwini. Ngifuna ukuthi leyo nto ihambele ebusuku le ethi mihlala la phezu kwekhanda lakho uzwe ngathi wemphathwa inethi, isikhumba siphenduke sibe senkukhu. Ngalela ngathi wena ungahanjelwa amandla azoshintsha impilo yakho. Sengathi ungahanjelwa amandla. Ngalela ngathi ungahanjelwa amandla, ungahanjelwa amandla azoyishintsha impilo yakho. Ngihalela ngathi mina kungaba wena ozosixoxela ukuthi la ngifikela izulu lagcwala indlu, lagcwala indlu. Ungahanjelwa uNkulunkulu eletha usizo ngoba wena udinga usizo oluvela kuye. Ngathi ungahanjelwa uNkulunkulu, ngathi ungahanjelwa uNkulunkulu, ngathi ungathola usizo
oluvela kuSimakade sithandazeni bafowethu sengathi kodwa wena ngithumele kuyinto yasezulwini thumele kuyinto yasezulwini wena bese uyabambelela kuyo bese yenyuka nami uNkulunkulu yenyuka nami uNkulunkulu mina ngikhalela ngathi imposto abantu bangadlula ekujwayeleni bayeke ukujwayela kodwa akufuneka impostoli abantu sebehamba noNkulunkulu begcwele izulu umuntu ongena la emnyango imrolise phansi into yasezulwini angakwazi ukuhamba angakwazi ukuma ngoba izulu ligcwele le ndawo sengathi ngahanjelwa uNkulunkulu awuyiphakamise zombili izandla uthi kungihambele na awu bafowethu bafundisi sengathi ningahamba nabantu abahanjelwa uNkulunkulu okuzoba lula ukuhamba nabo yazi ukuthi abantu abahanjelwa uNkulunkulu awubancenga ohambeni awubaqoqi nale mnikela sincengi kubantu abahanjeleyo sengathi ungahanjelwa ebusuku awu akawuthi uNkulunkulu hambele nami hambele nami nami ngiyalidinga usizo nami uNkulunkulu ngiyalidinga usizo oluvela ngasezulwini ohamba uyoyifunda le ndaba uyiqedele awusengathi ungahanjelwa umusa sengathi izulu lingakuhambela likusize thandazela ukuthi thola usizo ngicela uthandaze impostoli Baba siyabonga egameni likaJesu siyabonga baba umusa wakho ngaka nothando lwakho egameni likaJesu siyabonga Nkosi ukuthi usizo lethu luvela kuwe baba nasebusuku siyabonga ukuhanjelwa nguwe ngegama likaJesu Kristu ophilayo siyabonga baba ukuthi namhlanje uzohambela abantu egameni likaJesu Kristu ophilayo sithi udumo lonke lungolwakho uNkulunkulu namandla bayizwela abantwana bakho ipresence yakho behamba besemakhaya benoma yikuphi belele bahambele baba ngegama likaJesu bathinte Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo sikunikeza udumo sithi ungcwele egameni likaJesu shayani izandla bazane shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni likaJesu oh siyabonga baba siyabonga ngegama likaJesu siyabonga baba ukukhuluma kwakho nathi ebusuku egameni likaJesu Kristu ophilayo thatha udumo baba manje naphakade amen Cela sithi ukuhlala phansi kancane sithi ukuhlala phansi kancane sithi ukuhlala phansi kancane yazi yamnandi inkonzo haleluya yazi yamnandi conference ngeke ngisanichithela isikhathi eside kakhulu bazalwane ngiyacela ukudlulisa ukubonga okukhulu ukuthi sibe khona la nani zonke lezi insuku kwaze kwaba manje kwaba sekugcineni amen bazalwane abahleli balenkonzo siyabonga kakhulu egameni likaJesu ukudela isikhathi sabo badele konke beze balungise lenkonzo ukuthi ibe impumelelo njengoba siyibona impumelelo executive committee yakithi siyabonga kakhulu egameni likaJesu authorize zonke izinto esizibona zenzeka kule ndawo egameni likaJesu haleluya kwi-team yonke esisebenze nayo siyabonga kakhulu praise and worship team hayi bashayeleni izandla bazalwane bashayela ngicela nishayele nalezi insizwa lezi insizwa zenza umsebenzi omkhulu kakhulu ushers media department abalungisa ukudla la ekudliwa khona zonke izinto abagadi imoto eminyango ama security konke egameni likaJesu siyabonga kakhulu ngicela nibashayele izandla egameni likaJesu
nase sokugcina mase siyavala inkonzo mase siyathandaza sivala inkonzo lesi certificate esisalile isitifiketi esiya emdumezulu bazalwane lalelani benze sithema simemezela uwoza kuJesu ummission benza imvuselelo enkulu ngangivula leyo mvuselelo babethi woza kuJesu kuyona leyo mvuselelo kukhombisa ukulalela kwabo ngiyacela baba umfundisi uSimamane nomama nize nizokwamukela egameni lika Jesu woza kuJesu nakhombisa ukulalela ukuthi makuthiwa woza kuJesu uthathe serious nachitha imali eziningi zenu bazalwane ubaba umfundisi uSimamane wayegulelwe ubaba wakhe esesibhedlela ubaba wakhe njengoba engasekho esesenkosini yena ebeka imvuselelo ngaso sikhathi elanda imphefumulo elanda izoni wena musuyayikhipha sibashayile izandla ezinkulu bazalwane egameni lika Jesu ngizwile ke bazalwane kuthiwa ngomhla ka6 December siyahlangana ubusuku bonke from now to umhla ka6 hlakani phansi bazalwane ibalekile le from now to umhla ka6 December ngicela ungilandele nje abantu ababili 2 hayi lo wa10 odlula ubalethe enkosini operation siyabalanda cela siphakame simene ngenyawo baba uHadebe eze ngaphambili asivalela inkonzo eze siqala uoperation siyabalanda landa nje 2 only 2 hallelujah Asivala amehlo basalwana uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla wonke Baba siyabonga Jehova ophilayo siyabonga uNkulunkulu omuhle ube nathi inkosi kule nkonzo iqala Jehova namhlanje inkosi ilaphi phela khona ubukhona Jehova kule ndawo wenzile konke inkosi ukulungile phambi kobuso bethu uNkulunkulu ongcwele siyakubonga phuma nathi ke manje usigcine silondoloze sonke inkosi siphike emakhaya siphephile egameni lika Jesu ophilayo amen uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu abafundisi ngiyacela nize egameni lika Jesu